Iz minuta u minut samo na našem kanalu Balkan Vesti možete da pratite najaktuelnija i najvrelije dešavanja iz najpopularnijeg realitija u Srbiji, a i šire, koje se emituje na TV Pinku, 3. sezona Zadruga 3. Ovoga puta nešto o Dejanu Dragojeviću. Ovim je šokirao široke narodne mase. Bio je razočaran zbog svega. U toku sinoćne emisije u Zadruzi, koju naravno vodi niko drugi do interesantni voditelj Milan Milošević, Dejan Dragojević se požalio da na sahrani svog dede nije mogao da priđe svojoj familiji i da nije mogao da im izjavi saučešće. A evo i zbog čega. Nisam imao pravo da izjavim saučešće svojoj porodici i familiji. Bilo mi je zabranjeno da prisustvujem i babi da izjavim saučešće. Bolje da nisam ni išao, otkrio je Dejan. I time je otkrio da je za sve ovo kriva niko drugi do njihova majka Biljana Dragojevića. Mi se ovoga puta pitamo, a također pitamo i vas, kako je to majka koja može da dozvoli da se najrođenije, odnosno dva brata, posvađaju i da budu zavađeni. Bolje da nisam ni išao, otkrio je Dejan, ali nije detaljnije otkrio da li mu obezbeđenje produkcije nije dozvolilo da priđe svojoj porodici ili je naravno isplivala na kraju informacija da je u pitanju Biljana Dragojević i da je ona ta koja nije dozvolila da priđe i da izjavi saučešće. Dokle će ovo ići i kada će ovome da bude kraj, pustit ćemo vreme da učini svoje, mada je mnogo vremena prošlo od pomenutih realitija, ali se ništa nije promenilo u korist Dejana i Davida, već u korist Biljane, koja je uspela u tome da braća ostanu zavađena.